Ya halo Bapak Ibu, sekarang saya kembali hadir menceritakan satu cerita rakyat Nias, yaitu Dahu-Dahu Baif Malaus. Cerita ini saya akan ceritakan menggunakan bahasa Nias. Begini ceritanya. Meburota ite malalau dahu-dahu lausi faumabai. Imaneh dalau si kepai heso iraji ofena rumuru kumoko. Imane ba ofena kumoko abena rumuru ya faya salah drauk tinga ya yani womo yo loba ofena kumoko obena rumuru imane lausi le na le fadu do ta facau po ya wana nukara ya ya famala facau po ya wana nukara si duhunia iwa khoda bae iwa bae ijapo lausi ofena kumoko obena rumuru tenga ofena rumuru obena kumoko moi tato khoda ma lausi no mayola ofena rumuru obena kumoko saba kala trauko famal faccio bicobi ya grate famalo masikala famala itu lamane banguma berme famalo aitu mihadar waita moita miyomo khona madaracho dakha madaracho dan ye changetu lalamu fana ofeta irah na madaracho nania madaracho khore hana to hare ai mau rasi do ko makuracho yo ba mi dadang ibe kurusira wa ini amadaracho sudah dawira amadaracho ba hana ba to hare mide ba cilalu imane khoda ba eno made amakuracho dah kalau sidre ba le mano sikhala ba ko talu amate atu dan ya ba ma ohe khubakate ina ya ukur changitu hani haji mona ba dah ma yo ba hadia di dah mide tema khoda lausino made imane umane ma ekhnam khapaede heso iraji ofena rumuru makumoko ba imane khakubai yo ofena kumoko avenaru kumuru ba uraso tede kufasala ni wonya ofena rumuru ovena kumoko ba mafaci bicobi ba le mano fauma salulu bako talu amate fauma ya iya mano ni wa mate ada ba mau he khawate imane amadaracho balau yo no koikum dak tahalo kang itula avaya i na ya uchangai angitula na tadanya cikalai ba tatu bali ya tiroko ya bahade na madaracho mekeke ya gigi we lu na do na bacila lu dari tuari mano tiroko so khoda na madaracho ihalo nonokar facau pa ya kame tahu nonokara ni facau pa ni anoma ya de soka ya lemu kuna ya obat de tulukai noma de nonokar mo fona rumuru kuna kutobadano kuna kumoko mene madaracho yo ichapo o mirongo eluhania ofena rumuru avena kumoko sidu hubuni wa praelos berci mene adro ba ya uko bali otiboko bertai ke fasu ya lausino mai la kala ya luji akannya da laus duhu pesan yo mode ya makuracho avaya na ya otoni amo mai de ide poto aproyetivo putrau baka heavy savo inana ba imano adro bali di beri buah potonya mai mane ba yo lo mukhala toko tenga ya iya ni womo lu ta halu kan itu lama ya
Yo ya iya. Ayo ke dalam sinoma. Wa wadanya nafaya ama kuracho. Hei ruki wa idana kute nauri. Apa ya fahabi ke fa. Berani hasil wa akah da lausi deh. Mengira-ngira kina madara cho yo iya iteren yo lausi deh. Asai kidanya baka no si lausi deh sako. Si manevo ya umane changai angitu. No masuk pada dunia de lausi. Haiwa. Yo ya uko mana bae. Ya uko be bali oti ko mama de ko dan lausi no mate ai ki. Yo mutobaya ho bae. So na madara cho ya lupa no mate tata bawai bali oti kami. Ite mamei hadia di kuma kole pa ya le mo khaliko abai chapu cha imane madara cho hadia ke lua habau apa ete hanai mano lo ami mo khaliko ai ya walau si te limo tau imane madara cho yo lausi situ hukui ya uko buci fasalah situ huni mana rupa ofona bakumoko abena rumo salah budauko lo ama kuracho ofona rumuro bena kumoko yala nalfa dudu tafacha upaya nono karan ifacha upaya nono karan madara yala mo funa kumoko bena rumuriyo kala ada sona madaracho ihale lausino ma de flita bang. Pesan moral dari cerita ini yaitu keegoisan tidak ada yang abadi dan ketidakjujuran tidak ada yang selamat. Ingat itu.